Mitaş avam geldi mi lan Mitaş avam? Assalamu alaikum. Ava kandaysiz? Selamat. Amansız mı? Densoğunuz aksı mı? Aman. Ava. Aman. Kayra geldi. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Buna gel. Mol karma. Çopandı ver. Kana çopan. Ama cetik şapkan. Mol inan ha. İnan kava. Maşallah. Ömrünüz versin ava. Kana giy zaydek. Giyin kava. Salıverim yakın. O çopan buna otur tamam ha. Özü oldu. İnşallah gelin bir takşakta koyun ama. Baktım ne kapatın ne kadar oldu. Ömrünüz uzun olsun. Bro yaman göğünde siz ne oldunuz? Gülgü oldunuz ama. Sizden giyin at vergenler ayamay köp oldu. Demir dostum gel dostum. Asakta o. Aleyküm assalam. Öte bölekçe oldu buna. Atını suyunganı görüp atasız mı? Ova. Kana deniz. Eger kana. Yollardı gördünüz mü? At videon ketkendeyin qanday sezim boldu? Normal ne жақсы. Bunda neme olmadınız mı? At sağınmadınız mı? Yok at düşürle bergenlikten. Ata, qanday oldu? Atыңызды bir atın atаңыз келген киши сатып алды, ачык айтайын. Жакшы пулга алды, ат пулун айтпа деди. Жакшы пулга алды, арзан эмес. Эл сурагандан 2 есе кымбат алды. Бирок атын деле айтпа деди, бирок сиз менен учурашып кеттир келип, а? Ооба. Учурашып кеттир. Анан сиз эч туура эмес түшүнбөң. Сиздин жүрөгүңүздөн садака чыгып кетти, өттү уже. Бирок атты сизге кайра Алла кайтарып берди. Бул жерде сиз өтө көбүнө пример болдуңуз, өтө көбү сизди көрүп садака берди, эксан берди, зекет берди. Сиз живой пример болуп койдуңуз. Сизди көрүп канча адам ыйлады ата. Алла разы болсун, Россиядагы балаңыздан дагы. Бул жерде атты сизге Алла берди. Ниетте түз кылып туруп эми атты доказа чабып койгон ата. Кана. Бисмилла. Şu bizge kayra kaytarıp gelgen Allah'a ming mertem şükürler olsun. Anan keyin şu kayra attı kaytarıp bergen baldarın bala çakalarına, üy bülesine, sizlerge tinçlik, amançılık olsun, densoğluğunlar olsun. Ardayım şunday talbay şunday istedi, yaxşılık istedi kılaverişke Kudayım nasip kılsın. Amin. Ama bирок Razımın. Жүрөктөн чыккан экен. Жүрөктөн чыккан экен. Hadi gel. Takım çok önemli. Эгер келет ата. Ne de yaşlar çakılanlar. At кичине арыктады. Себеби неме дейм, акырылгады. Акырылгады. Бирок атам карап. Кандай, туугандар, азыр орозо чыкса, Кудай кааласа баягы биздер көрпөгө карап пут сунайлы. Биз өтө бай эмеспиз. Колдон келишинче бакыт болсун сен атабызды жоктоп кой. Энемди жоктоп коюн. Өкө эртең орозо чыккандан кийин эрчип, кампир салып, базарга барып туруп ысык самса жеп койгула биз болду. Бул аз болсо деле көптү көрөсүң. Allah razı Az bolsa деле көптү ордуна көрүп, бир жакшы патаңарды бергиле. Силер үлгү болдуңар. Ачыгын айтсам. Bunday nerseni çıkkan жоғын eкен. Hem sizlerge çim densoğluk versin. Oylagan tilek maksatlarga жеткилер. Qanday tilek maksat kılıp tutmansыңар, haqqanыңarga baraka berip, şunday жақсылык isтерди elге жайып берsin. Көп жашагыла. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban. Maşallah. Allah razı olsun.